siologa. Mereka kadang sang yang nilekake sebentuk itu ane kunangannya nadir. Sedih aja mantul sirdewi kemar wantian dijunjuk marwan demi kanang mercepat laki kunang bangsat konan dan rempokan melihat ke kamar samangkan dari pemberuan di kunang jadi maki kakawin nursiti Oli yusir sang yang kanu di pati nada-nadawan Haji tenang warga
simpi